بسم الله الرحمن الرحيم. ننظر في الحديث القدسي الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي يقول يا ابن آدم، الله عز وجل ينادي يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. عندما نقول يا رب اغفر لنا، يا رب توب علي، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. Жана Аллах Таала сиз менен бизге кайрылат. Хадиси кудсида пайгамбар Аллахтын сөзүн айтып атат. О адамдын балдары, адам баласы. Качанда сен мага дуа кылсаң, жана менден үмүт кылсаң, үмүт кылган абалыңда о Раббим деп менден дуа кыла турган болсоң, мен сенин бардык күнөөңө көңүл бурбастан мен күнөөлөрдүн баарын кечиремин дейт. Канча күнөөң бар, ал күнөөлөргө көңүл бурбастан кечиремин, үмүт менен сен мага кайрыла турган болсоң дейт. نكمل الحديث القدسي جميل حديث. نحن كما اتفقنا سنقول أن الله رحمن رحيم كثير جدا اليوم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو فعلت ذنوب من الأرض إلى السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ليست بمشكلة. Жана ушул эле сөздүн уландысы. Эгерде сиз менен биз келишип алдык, Аллах Таала Рахман Ар-Рахим, өтө мээримдүү жана чексиз райымдуу зат. Ошол Аллах Тааланын мээримине көз салыңыз. Аллах Таала өзү айтып атат. Эгерде сенин менин пендем, эгерде сенин күнөөң асмандардын аралыгынын баардыгын толтуруп салган болсо дагы, бирок келип туруп анан сен менден кечирим сурай турган болсоң, кандай күнөө кылганыңа көңүл бурбастан мен баардык күнөөңдү кечиремин дейт. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني لا تفعل أي عمل من أعمال الشرك، غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. О адам баласы, эгерде сенин күнөөң жер толо күнөө боло турган болсо, жер көтөрө албай турган деңгээлде күнөө кыла турган болсоң, бирок сен мага жолукканда ширк кошпой келе турган болсоң, Аллага шерик кошпостон, Алла Таалага ширк болуп кала турган бир кыймыл аракет кылбастан, эгер мага келе турган болсоң, анда мен сенин баардык күнөөлөрүңдү мен кечиремин дейт. انظروا إلى الله الرحمن الرحيم. ماذا يقول الله عز وجل؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يعني تدخلوا الجنة. الله عز وجل يطلب منا التوبة دائما في الليل والنهار في كل وقت وحين. اللهم اغفر لي وتوب علي. Амин. Жана Алла Таала эмне дейт? Башка аятта Кур'ан-ы Каримде Алла кайрылат. О имандуулар, силер баардыгыңар биргеликте Алла Таалага тооба кылгыла. Дайыма биргеликте Алла Таалага тооба кылгыла. Ошол аркылуу силер ийгиликке жетесиңер. Алла Тааланын ийгиликке жетүүсү, ийгилик убадасы сиз менен биздин күнү болсун, түнү болсун Аллага тооба кылуубуздун ичинде жатат.